Kılım geçip gel atasın, yolun uzak olup senin. Atanık babalardan çaşay vergin kırgız elim. Manastın gönür besrasın tut, ornosun har bir zor dileğim. Tağlarındayım güllep dursun, bey kapar cürgün kırgız elim. Manastın gönür besmurasın tut, ornosun har bir zor dileğim. Bulur Ekeldin ökülü bir bordoşumuz İbrahim Türkhan'ın kalemine tanıdık. Atkarışıdagı özü, Kırgız dese etbetinden getken, Kırgız elim dep kuygun atuğullardan biri. Türkhan İbrahim Bey Türk elinin kulunu. Al 1972 yılı may ayında Türkiye'nin Kahramanmaraş şaharına karaştı Afişin rayonunda törölgön. Mektepte okup orta bilim algan soň İbrahim Kayseri şaharında elektrik teknikumun bütürgön. Taqdir tuz nasip buyurup 1992 yılı Kırgızstan'a gelip al jer beyişi atalgan Kasiyetli Üstükөл jergesinde Kasım Tınısarov atındağı Üstükөл Mamleketlik Üniversitetindeki geografiya bölümün 1998 yılı ayaktap mugallimlik kesipke ие bolgon. Mına uşul жылдар aralığında İbrahim Bey'din adabiyatqa kızığı artıp gazete jurnallarga kavarlardı, ırların жазуу менен jurnalistik akındık çevirçiligin önüktüre başlaydı. Жерlikli basmalardan işlep Takşalı mektebinden ötöptü. Türkhan İbrahim köp kırdı talant. Çıkarmalarda жазуу менен kotormочулuk işlerdağı kolga alıp Kırgız jana Türk dillerinden ır, angeme romandardı, Ekeldin diline de aylantıp bir bordoşluk sezimin arttırıp giretti. Ulu Manasçı Sagınbay Orozbakov'un Manas eposu boyunca 3700 betten turgan tomduk kitebinen başlap Kırgız el akındары Toktogul Satılganov'tan, Barpı Alıkulov, Togolok Moldo, Kalıgul Bayulu, Moldo Kılıç, Kalık Akiyev, Kasım Tınıstanov, Alıkul Osmanov, Alı Tokonbayev, Jomart Bökönbayev, Omar Sultanov jana başka 100'ge jakın akın жазуучулардын жаш özgöçülüklerine karabastan Türk diline çıkarmalarını kotorup jetkire algan. Türkhan İbrahim Bey'din bul Alıkul'un izmine degen kitabında süyü, Kırgız eline bolgan anın tunuk ak dili, ömür jana jaşo jönündө oylary kamtılgan. Kırgız elinin çolpon жылысында jangan akını Alıkul Osmanov jönündө Issyk-göl seni süydüm degen atalıştagı kitapty kırgızçadan Türk diline kotorup okurmandarga berişi İbrahim Türkhan'dın Ekeldin madaniyatının ortasına köpüre bolgondugu. Al эми dünölük жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карata gün sayın adam bolуу деген kotorma kitabi Чыңгыз Айтматовдун mezgilde basma sözlörдө жарыяланган жана телерадио берүүлөрдө берилген макала эмгектердин негизинде алынган Айтматовдун asıl oy bermetтерин мына ушул топкомдорго киргизген. Yıldızlardı aralap, bötön el, bötön jerge gelip oşol eldin madaniyatı, ürp adatı, bilim sayasatı menen jakından tanışıp, eldin tereң katmarına süngüp girip, alar menen ata baladay olup süйлөшүp, pikir alışıp, dostuk, жылуу мамиледе болуу ар кимдин эле колунан келе бербейт. Kotormочу, akın жазуучу İbrahim Türkhan'dын жан дүйнөсүнө, жашоосунда iz калтырган агартуучулар, akın жазуучулар, журналисттер туурасында таасирленген омоктуу ойлору китепте берилген. Kitap Kırgız Türk dilinde basılıp 54 Kırgızstandagı belgili insanlardan tarih tarjımalları жазылган. Бұл иликтөлөр жөн гана жерден эмес, анын адамдын ички туюу сезимдерин жүрөк тереңинен өткөрө билгендигинде. Ал Евразия жазуучулар биrdigi, Кыргызстан эл аралык адабият академиясынын мүчөсү жана
Kırgız Respublikasının Uluttuk Жазуучулар Союзунун ардактуу мүчөсү. Kırgız Respublikasынын президентинин алдындагы Кыргыз тили комиссиясы тарабынан кыргыз тили төш белгисинин ээси. Негизден анын адамгерчилиги, жөнөкөйлүгү Ибрахимдин дайым бийиктигин көргөзүп турат. Ала тоо койну кенен кулачы кең, энедей бардыгына жүрөгү тең. Сени да бир боорулум деген өңдү тербетет бешигине алып кенен. Сөйүңдүн учкундары жалын болсун, бактыңа талай чачкан кушу консун. Ала тоо чалкып чалкан көлүм, ырыңда өчпөс болот.